Kisah ngut ki kertong ke United Democratic Party UDP na ke distrik Riboy. Hakan ro terek urumpang arajar arpulai. Kilalet ban pendep ke jing tap kerteng hakmat ke returning officer hak office u deputy commissioner jo ke distrik. Na ke benta ban pentikna ban ekon ke jing jiat ekonomi khmat syagi yang dorbar tauan ke jela. Kini kisah ngut ki kertong ke UDP ki kentup uba Meral Bonds iem u kertong u ban ekon na ke nongpok constituency uba abad hok nong malie u ban ekon na jirang uba bayhon lang makdo uban yakun na mawhati bad uba sunshine makri uban yakun umsning ha gane kasngi let tap kerteng kini ki sangut ki kertong ka UDP kala saki ke jingwantur ki padba nong kershan ki belai mensiem ya kini ki sangut ki kertong ha bagran shiklat pathai ku bon na kalyang kini ki kertong ki lapan pau ke jing sungu yo blai ha ka ba ki lala ban pen scam melody kum ki kertong ki belati kena ban yakun ki election bar ki lapan paru ke jing sungu ki padba ha ka ba ki la ke jing kershan bar ke jing shania yaki Shosho ha berjubab lor kimat ki bakongsan jongki kini barok sangut ki kertong gila banjur baki terang bat ki angnuat banwan ra ke jingkela ha kaliang ki kampenroy ha ki constituency jongki. Kiwe ki kertong ki belependap ke jing tap kerteng ha kini gesngi ki kentup ye kong i karbani na ke HSPDP iban yakun na mawhati uba bayatai lang lapang uban yakun na ke PDF na ke umroy constituency uba Osbert Birenja ukertong Klemseng uban yakun na mawhati constituency uba Everest Mareng uban yakun na keseng BJP na mawhati constituency uba Dorot Majau uban yakun na keseng BJP na umsning constituency bat uba Shanbor Ramde uban yakun na umroy constituency Uban kong ngipen pau jing sungu yo blei ulai lam yang ilang baro bangila la ban poi ha ke jaka ke office jong deputy commissioner jong Riboy district ban file ke nomination naga khandai nongpo constituency apo Riboy district we ki jungi ai khulai lang gini ki rangba MDC jungi district president jungi ki khot baro jong district bat jong nongpo circle jong ka UDP bat ka jing thmu kumbang ilayo ban syakri hai gini san snem ki belalej ka jing thmu kolong ban kentiu ya ka nongpo constituency ya ka Riboy district ki baro kawi ha ka bangin tristom katwala bat ingin scam pada kejing yalam kejong boleh try kenrat bat ki pajba jong konong pok konsi ingin sa poi hau thong jong jing job bandang sakri khamba haki por ke banwan bat ingin scam bagi pajba ke badon burom jong ka nong pok konsi kin sa ai kejing kersan bangila ban poi sau thong jong ka jing job kamni ke batmai bagi UDP kampat jujob nong pok konsi hagi por ke bala dep ru kila jujob ke MDC election la jujob ding soburom hagi por ke bala dep i mahe doktor Didi Lepang udah MLA bola job pratli ke election but sau post nem geti ila syakri but gajing syakri gajung i kum ubriu na khamban ya kani gajing syakri i kum ubriu ki pajba ki penjob na kapor sakapor ta kani ke kentiru ngilong confident but ni syania ya ki pajba jong nong pok konsi bagi kam ki bangila persang bantre ban syakri ingit scam bagi pajba ki nom ino but ni kerpat hiru balong ba jong gani kapor syaki pajba jong nong pok konsi banailat biang sacisin bangin yo ban syakri khamban bagi don ki kam ki bangin lala ban pendep bagi dang don subun ke bagi 4 lak san snem gede ke por ke balengkot tenre ingit scam bagi ni ke por ke banwan ngin lak ban syakri khamba bergumta pe ke konstitusi lejong awak ban kente we ka konstitusi lejong nomor ba ina sadin bobon kiriang Negara kata kan orang awan menilai apa mawati konstitusi. Kalau mentah kan mawati konstitusi kali, kau ini konstitusi ke bah salin tam. Hari pergi ke health sector, ditentang lagi PSC. Ada ngiladai bantuan ke CSC lah kalau mau home try pada mawati. Tak ada yang health sector. Nak yang ke education tu. As of now, 4 dan even one higher secondary school in Mawati konstitusi. Badan mentaruh ke datang kejong komisen di Home Salai. Tuai sing badan mereka. Ya bopet partner kalian ke communication. Nanti sengkian tu. Yang dulu ki babon kalian. Babon surat kejongi. Nanti belajar lapar. nak kalian juga ya long successful ngila yok ban file ka nomination ka jungi ban nak kalian juga ya kum candidate juga parti UDP na po umsing kursi ngadon kata ka jing angdut panwara
ya ka jingala apa ko mesti konsi bade berkoroi kapar kamtam iki agricultural sector educational sector sports and youth sector nang ta bade kum ka tourism sector berkiwi berhaju kapar berwara ya ka sustainable development apa ka mesti konsi pura koi bat ka jingele jonga ya election la arsin menta ngai ba kidang don ki jingduna hapo ka constituency mau hati na kata kadau ngawan biang sa sin ban yakun ya kan election kum ka riu kan thai ngai ba bun ba ki jingduna hapo ka constituency bat ngakwa ru ban kan tiu no ya kini ki jingduna khamtam ya ka PHC kan tiu no sya ka CHC bat namenta ki youth ru ba ka don ka jing thrang ya nga bangan wanra ya ka ITI hapo mawati ka institute namenta ki khun samla bakin yo kam yo jam ban kin yo ka jing training hantai bat namenta ka umdi ka surok bat kumta teter ki jingduna hapo mahoti ngawan namenta ki pajba kop siliang sam siliang ki beduk ki besok bat ka jing kerpat ka jonga ya ki pajba jong ka mahoti bat ya ki nong kersan jong ka SSPDP hi bro kawai ka Meghalaya kat bang ibu ya ki kandidat ban pendiang banyele ke election namar kane ke parti ke jongi ke parti ka bala rimtam na barok ki parti bat ka bala penyo ru ya ka jela Meghalaya deng ba ka jing trai sitom jong mai shopping bat ki sipai om tang na po west khasi hill andrai wat na Ribhoi district khasi jantia hill ru kumju bat ngakerpat dak jing sngurit ya ki pat ba to se pensalem ya kane ka parti ke jongi khnang ki bar na po na khnang ba na po ba jong ka state ka jongiru kintip bakane ka parti ka bi ya ka jaj ban riu bat ya ka ri khasi jantia ka jongi